Алло. Саламатчылык. О, милициямын. Эмне болуп жатат? Балаңыздын аты ким? Канчада балаңыз? Мындай кыласыз. Дагы бир жолу телефон кармап, бейбаш кылып, же тилиңизди укпай жатса, мага чалыңыз. Мен алып кетип калам балаңызды. Камап салам. Макул. Мына атаң өлөтө, Десем атаң мая костюм ушундай болчу да. Канча кыбыл. Бирок бир жуган эле кирип кетип турчу. Бүлүп кетип бар. Мына ногу отурат да атаңачы. Бул жакшы да булар эме да. Корейский карчы эмелерде. Айдоолар канча эмне? 1,5 сом бежи. Оме, кучай кулакка теппи. Мен тактан жа 500 сом эле көргөм тактан. Жок, же 1,5 миңден сатып. Берсең 800 бер, алып кет. Бул анан? Я, мой өчүп кетти. Тоо, өңөчпөйт жакшы. Качество сонно, первозный. Эмнечи? Калыңыраак. Кетейин ай балам ай. Мен апаңды тандайм ай, апаң экөөбүз жок иштешкенбиз да. Макулбу? Экиге туура келбей калат десең. Берем. Бир аз кошуп кой. Ола, жарып атат Инстаграмда. Мына кайсы болот экен? Эмне лайк баспайсың? Басым азыр. Я. Кирчи аккаунтуна. Мидер музик. Ай, подписандан эмес турбайсыңбы? Астырштыкым. Тотот чеке. Астырштыкым. Тотот чеке деп атам. Токто. Түшчү. Пакет астырштык атам. Түш дебир. Угуп атасың да? Түшсөң? Документ ана түшчү. Не подпис баспайсың? Я. Неге тосты бул? Ассаламу алейкум. Милициянын кызматкери Медер Докторбеков. Азыр бизде бой докторго рейд жүрүп атат. 15 миңден 25 миңге чейин штраф салып атабыз. Үйлөндүңүз беле? Жок. Эмнеге үйлөнбөй жүрүсүз? Буйрус үйлөнөсүз? Үйлөнбөйсүң эле бертерек. Оосуз. Штраф салып чыгып болсун баштаган, Качан үйлөнөсүз? Насип эткен күнү айта. Качан насиет этет? Эми Кудай буйруса. Ооба. 2 ай болобу? Күзүмдө. Точно үйлөнөсүң. Ооба. Үйлөнбөсөң айт, штраф салабыз. Ооба, бол. Давай, жолуңуз болсун. Кете бер. Серемет алыңыз. Бол. Алчай момай арта кирип кетесиң. Өзү келип атпай апа. Жаштак эле айдап Ай, алыс эле айтчы. Карчы мөн келет кан. Ай. Ал өзү келип атат. Өлөт. Карчы мөн келет кандай. Акырын айтчы. Мына гүлдөр жакшы экен, Iya. Мына гүлдөр жакшы экен. Мына забор жакшы экен, Кийин ушундай забор кылып алсак үйгө, Эдар, я. Үйгөбү? Ушундай забор. Мына забор жакшы экен, Канча койду болду экен? Тете орусту карасаң. Кышында кыска кийгенип карасаң. Жестиң машинасы тетиндей да. Тетиндей. Турат го, не машина эле? Авенс. Ушундай машина алып тур. Америкадан заказ берип, канча $1000 алып мындай. Атаң айтып атам, ондайда кичине машина алып бизге болот, нары бир семьяга. Ооба. Болот, Карчы сатып берип сонун машина. Ай, мурутуң албайт белең. Ушуна кайрат тарат. Может, кепкең жасап кылып кетсе. Асел. Үйгө эртерээк бар, макулбай сабактан чыккандан кийин. Апа, ата-энем кетти, Кудай берди дебей, мында үйгө барып тете 2-3 күнгө кезде чайын берип, макулбу? Анан берки Наргиз апчаң келет Тошкек үйгө 2 баласын менен. Ал эмнеге келет экен? Анан 2 баласын берки детский үйгө кийиспей макулбу? Чачып анан актын баарын эметпесин. Тете дагы деле ошо менен жүрөбү, Байкуш, Көп жыл болду ушун жүргөндө, Тете, карсаң. Бала жактан ойт да. Бала жактан. Ошо көп болду ушун туура мүткөн, Ти мога ти Адилеттин баласы ишип отурайт, Ти. Кайсы Карамалдын баласы? Тете, Адилеттин баласы. Бетине аймып албайсың, ошо тийишсе. Мону терден түшүрүп койбойсуң, Асел ай берди. Сабактан эмет. Мен кызымдага пиреш калып жүрөсүң. Бербе. Кетеле берген мен буга. 50 сом. Өзүм 1000 сом берет, сүткө төлөйлү, сүт акчасы. Sütün akçasını verelim bunu. Tamam? Meyle. Hayır nasihat mail. Davay. Жазып koyun mail batı. Gel. Ben жазып кеткен baştan. Koy verdim. Жоқ. Kaç çekti rezil be. Şöyle almasın da yürü.
мына жырасаң же. Баласы Америкадан келіпті. Атайын конфет алып шықтым. Мен саған жұғысты болсын деп, мен біреусін бәкең алып алдым, біреусін сен. Мен жұғат дей, сен де Америка барсаң жаман бай, мен Асфальтты жейін де. ой, оны бәкең алып қойды, бәкеңе да жұмыс болып қалып, алда бірдек болып қалады деп. Қызы өлі чоң айтып тұрай. Тимелечі, мына, тимеле өлі тарбияланып тұрай. Айты бәкең Нұрбектің елі өзі, жош, айбай. Ошаны саған алып беремін жолы, белки емек алып беремін. Белки енең алып беремін. Теме, теті машина барсың? Бая, тоғы шыққан оша машина да? Шындай да бар. Тетіне тұрбай ба? Қарзап жақсы олды, ертең мен атаң көріп тұр емелердің бардығын соның. Атаң көреді? О, көріп тұр онан кейін. Мен гүлдерім барын өлді көріп дейді, гүлдердің барын өлтіріп салды атаң. Дүйеді тай. Жоқ? Шашпатшы? Мұлар сау қойсың май. Біраз 20 сом болса бензинге шығып қалады. Алло. Асау. Алдары түлі өдіп. Тетіге бүрсем туйтерең тетігітші. Тетігіне? Тетігі. Өйте көші жөкі бар. Осыда қашқарап келіп тұрып, қашайын ота менен тұрып айнемелерге. Өзің шатайын. Үйреңді өні. Қазы. Үйреңді. Өліп тұр әжесті? Ошын бір ай кетпеді өнен бір ай емет тұрып жасадым да, мұншы тақтан. Өйдіңді қошынан бар. Ошаны ұстайын дейін. Қолына бүт келеді. Бары келеді. Ошол жасады о? Ошол екеуі соғып жасадық та, молжаны алып келіп тұрып. Алып келіп қылдым. Бұл мен жырап қалды. Бүт фундаментін, айылдың барын фундаментін ұшымен қоямын. Бай айтқан машина ұшыл ба? Ұшыл. Жақсы. Мен де теге ауыдың сатты бір енді айын. Ылы көшеде теге бопшқа. Албады 180. Теге албады. Жақсы болды сенің ошол. Ақсап қалбадым мен енді. Машина ашық екіп болады. Капоттар. Атсаң я көрейін капоттар. Атсақ көрей. Иә. Яқты келтірген екенсіз. Бияқты келтірмедім. Мен тақтар айылда темір перді алып келіп қошып тұрып. Бияқта бір неміс қошынан бар. Ошан сыпыркасы алып келіп тұрып. Қарсың? Дарызаншы. 1, 2, 3, 4. 4 метр. Біраз 4,5 метр қалған болмақта. Сен де үйің ұшында құсалы. 1, 2, 3, 4. Сен де үйіңді ұшында дарабазардан қырсаң. Öyle tabii jokin бар. Ямандын артынан Келдің бей? Эмне тартабызса идея жок болот атат менде. Эмече менде мондай идея келип атат да. Дая мындай чача-мача видео тартпайчы. Мындай элге пайдалуу, элге пайдалап келе турган мындай ушул видеону мындай Сооптуу. соопчулук кылып элге арнабайлы ушул видеонан да. Кандай видео болот анда? Мына мондай. Булсын олор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды Урматтуу достор, жаңы эле бардыңыздар, көрдүңүздөр. Бул Айна эжекебиз, Айна эжекем Аманов фондунун жетекчиси. Айна эжекем азыр миңдеген памперсти муктаж үй-бүлөгө таратты эжеке. Алла ыраазы болсун. Бар болуңуз, аман болуңуз. Анан биздин подписчиктердин арасынан муктаж үй-бүлөлөр боло турган болсо, эжекеме кайрылсаңыздар, сиздерге жардам берет. Алла ыраазы болсун дагы бир жолу. Эжекеме кат алып кетиңиздер. Жакында 100 миңге дагы аз калды эжеке. Бар болуңуз. Эжекем буга чейин дагы, мындан кийин дагы жакшылыктарды сиздерге арнай берет, кыла берет. Араңыздарда жакшы ишке аралашып калам деген спонсорлор болсо, сиздер дагы ушул аккаунтка кат алып койгула, Айна эжени колдоп коюңуздар, анткени жакшы иштин үстүндө жүрөт ар дайым. Бардыгыңыздардан активность күтөбүз, туугандар. Эжекем ооба, дагы Кудайым буйруса, эжекем дагы муктаж үй-бүлөлөргө дагы үй салып берейин деп атат эжеке. Бар болуңуз, спонсорлор жазыңыздар. Апаң барбы? Чакырчы апаңды. Ассалаумалейкум, кандай жакшысызбы? Саламатчылык. Эже, эме суубузда текшерип алайынчы. Суу бул кызыктырбайт. Жок, мен текшерип эле кетем. Бекерли? Ооба, бекерли. Мен суңуса көрбөй, анан кетем, болду. Эжеке, мынакей. Бул силердин сууңар. Бул хлор. Мынакей. А бул болсо биздин жердин түпкүрүнөн чыккан фильтрден суусу. Ичип көрсөңүз мынакей. Мына көрдүңүзбү эжеке? Жашыңыз канчада? 40та. 40та? Эжеке. Сиз карып калыпсыз. 50дөгү деле көрүп калыпсыз эжеке. 2 жылдан кийин өлүп калышыңыз мүмкүн. Муну срочно койдуңуз. Мынакей, бул балаңызды карасаңыз, берсе телефонду. Мына, атың ким? Атың Айдар, Мына 5ке 5 чыгышчы. 2. Мына уже көк боло баштаган көрдүңүзбү балаңыз? Уже эже. Суунун айынан болот эжеке. Муну койдуруш керек. Эжеке. Мына караңыз. Бул фильтрдин суусу, баасы 100 миң сом. Койдурасызбы? 100 миң ай, кымбат го 100 миң ай. Эжеке, арзан кылып берем сизге. 99 миң болобу эжеке? 5 жылга бөлүп төлөп берем. Агасошка мен бар. Балда сатып Бөлүп төлөсөк. бөлүп төлөсөк болот, Койдурасызбы? Болду эжеке, андай муну үтүп алайын. Балдар, келе коюп бересиз эжеке. Койдур, мен кара. Азыр мондай кыласың. Могул жакка атсаңчы, бага кетип калышы мүмкүн. Мону атайын 5ке атып мелесең, мага келет. Давай, атчы. Досум,
қарап тұрасың. Моғыны, оны таққа кіргізіп тұрып, бұны бәға кіргізем дағы, моғы кейінді бәға кіргізіп қарап тұрасың. Қарасың, қарап. Ай, не қамелегенді? Ne kadar bir kadar az kino amasını bile koymuş az bir de. Kino amasını bile koy. Oske. Atayet şahane çek. Bir dakika gitsen var mı? Az mesela 5 bin verim. Erkekçe 5 bin. Erkekçe. Tamam. Gel davay. Davay. Tamam. Erkek geçse de. Ya görmeye kaldın doke. Kalkmayısın de. Biler tavus. Ne dedin be? Dostum kurtucu. 5 binge? Ne dedin be? Davay bak da oynayıp durgan dost bolan baranda. Келе қалды анда. Фрунзе 587 форс мажор деген билетқа келе қалды. Давай. Давай смело, окей. Внимание, смело там. Достар, удам давай. 5 минут. Давай смело. Доке. Ойлап тұрдым ғой. Доке ти 5 минут болса өлтірбайсың, ертең жұмыстайын сізге берейін, Eneng көкме. Саған не 8-ке 8 қосса не 16 болуы. 17 болады да. Eneng бір чабайын мене. Өзің оқып че. Не деп қатты кішіне. Жаз. Барчы өзімен оқу. Не oldu балам? Не oldu? Ile oynayın. 8'ge 8'de koşsam balam 15 болады. Айдар, ертең сабақ барбайлауға мақұл бұл маға жардам бересің ертең. Эмнеге барбайт экен сабакка? Барат эле. Окуу балам. Мага ким жардам берет? Өзүң эле бүтүрүп алып барып окусун. Кандай өзүң эле бүтүрүп ал? Мен мага эле керек ошол. Ай, бул окусун жакында экзамен бунуку. Барат сабакка. Бир күн эчтеке албайт, эжесин айтып коебуз. Барат. Сабакка бар, балам. Барат. Эмне? Сен өзүң керек деп эле барбайсың деп коесуң го? Эми буну да өзүңө окшотуп да көкме кылайын деп атасыңбы? Окусун. Кандай көкме? Ошондой эле көкме. Эмне? Эмне? Кайра баштадыңбы? Барбайлап койсун деп атпайбы? Койт, барбайлап койсун деп атам. Барат. Кой дейм. Коюбой эмеле барат сабакка. Барбайлап койсун деп атам. Барбайлап койсун деп атам. Эмне келип атасың? Эмне келип атасың? Ертең аз кірмейді. Ембанк. Ёптығыдық Кыргыздын көзүнчө уят кылдыңбы неге? Шот төлөйүн десем иштебей. Олтурдум мен ошол жерде жарым саат. Биздин таластар ынтымактуубуз. Мына карасаңар, мерде гай турат эле да. Мен монтип маргайт этчет да. Мына. Карачы. Ана жерде гай турат. Бизге айтып койду. Биз да маргайт этип коебуз моголарга ашаттан. Мына. Гай турат. Гай турат. Айханыс, апам бар, апам. Апам, жолып чыгайынчы, апам. Баягы гүлүң ішін тоңып қалды ғой. Баягы Апкелге гүлүң. ошондо чоңалбадык белек. Сен гүлдерді аябай санбағасың, көз тибесің. Моң баягы тіккен материал ба? Сен типа адам шведе шитте? Ошол салып береді да. Жакшы материалда аябай. Қыбы тұрмай, қарбайсың. Өзің тіккен ошайды, оны? Сон тікесің ай, мүндіріңі. Аябай соқтан өрем, ошоларға чай. Айты, уйларың сүтпер атау жақшы эле. 7-8 литр. Тоқтар, жұмыртқа туат ау жақшы. Оны өзің қылдың ба? Бір оң жаш екен, бір оң жаш екен. Рестеу қандай бұн? Как обычно. Жаспай қойшы ма? Ой, бір тақыр.